Da heul Tanguy Louarn et toyo polycombot da gomz ouzor evit ar fall skol vreiz. Donc, à la suite de Tanguy Louarn, c'est Polycombot qui va s'adresser à vous au nom de Arfals Skol Vreiz. Causé à la rine barzar micro ja. Mat, trugar et dehors d'avez à deux niverus en main. Donc les pédé nazo, pem kan benag martese. Pe mur nous enquête. Un nos al ne wanket David Kousket, hag on savet da bember de Zarmintin, hag me skrive de liser da outroumer teruk. Sais-tu, han da lavaret nei a nezan a liser, et brezonek hag egale godeze. Outroumer, non kezur, au peu fait merzet ar chance au peus, et kumun teruk da gaout, ur gevrediges evel eost hag ar ra labour ramzel. A boe ugen vla ar gevrediges ze en eus poignet kalz kaset a ben gant o frezidant Janber kemener. E vidrei da anavezout persiou glad ar gomun kenidik Janber en ur zevel a gemban daouzek leor. Evit ur gomun, bien a war. Leor divar ben istor ar barez. Lerioù var ar glad d'ant vezel a 10 an vezel. Tout a dan no youze a ro un tanva deus penonz e war vue, penonz e war trevajou, penonz e war toro senadur, penonz e war andouarou, plantou a gal. A drugare da labour ramzel kaset a ben ganto, bremañ e war tut terugista, piou int de speler et teon da beler e zeon. Setu perag et teon da houlen digan eor outroumer daoudra. Klask poeza var tut e garg e karg skolu el ar vro e vit m'ave fait roet da Janber kollier a nerminik. A balamour da nol servijou en eus rentet da deruk medie da vreiz, de yez, de leneges, de glad a de sevenadur. E iltra meus da ginnig dezan. E l'er rei da stredou neve pro komun an oioù iskis evel pelikanet, rei da unan a nezo, da vazonj deus keubet ar menoze, da, ya just a war, rei da unan a nezo an o Janber kemener, difender yez, leneges, an oioù lerioù a glad brez. Un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas encore le breton. Donc l'autre nuit, je ne dormais pas.